Тусінде жанжал кору, тусінде жанжал ету. Кушкуаттин, Белгісі немесе бір адамен душпандик кабару, келіспеушілікке тусу жане ажирау. Болмаса баска біреумен жанжалдасуга ішара етеді. Тусінде карумен шайкасу жане жанжалдасу, тус иесінін корген, адамына уксайтин біреумен айелін, уйлендируин білдіреді. Тусінде сауит секелди корганис каруимен шайкасып, жатканын корген адам айлакер, ери бай айелмен уйленеді. Ойткені сауит дененін бір болигін жабады. Егер адам тусінде кылышпен шайкасып жатканын корсе, бул онын Алла себити жолында куресип, улкен курметке ие болатынын билдиреді. Егер тусінде колында атакты кылыш бар екенін корсе, бул онын жасаган исимен дан кыка болынетінін корсетеді. Тус илемінде бір ис ушин жанжалдаскан адам рызык ушин энбек етеді жане катты талпынады. Бул жанжалда жен илген адам оз максатына жете алмайды. Егер бул акырет муселелерине катысты болса, женилис шин монинде жениске белги болады. Алла тагаланын комеги жайлы биреумен таласкан адам шигинга ушырайды. Кейбір тус жорушылардын пикиринше, тусинде жанжал кору, улкен шаршауды билдириди. Белгисиз бір ис ушин таласкан адам динге кайшы арекет етеді. Кейбір туз жорушылардын айтуынша кишкентай баламен таласкан адам оз душпанын женеді. Зимы мусылман белигинде омир суретин кипирлер. Адамдарымен жанжалдасу юртурли тусиндирилген. Егер олармен дини буйриктар жонинде дауласкан болса, онын акыреттик омири берекели болады, алдунелик истер ушин дауласкан адам байлыкка кол жеткизеди. Бирак кейбіреулер мунын керисинше болатынын айткан. Султан мен онын комекшилеримен жанжалдасу, улкен апатка жойылуга немесе олимге ишара етеді. Елдермен жане кишкентай балалармен жанжал етуди дурис санамаган тус жорушылар дабар.